Туғандар азыр мынау камераны алып шыққаны турабыз. Бирок мойка болуптур. Полировка кылыш керек экен. Бунун жылы канча? 20. Шалтыруктар иштейт экен да бул жерде. Шалтыруктар. Камри. Азыр көрүп самчаңаларды Ахваз туруп келе турган болсо алып чыкса болот. Калоочулар болсо New KG New станция паркына кайрылсаңыздар болот. Так, размери канча? 18. Сарапина. Şurada bu jön jurganda bana burada da moykada jön jurgan слишком, да? Şu kayıyor karşıya. Ne var burada? Eşikçi. Жақшылау еш. Не комплектация екен, сөйле. Сабылып комплектациясын. Престиж жоқ, да? Престиж. Очень 20-й экран вот такой должен быть. Ну, журналист, да, который... Если берем полировку фонаря... Комплектациясы. Алам дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Гибрид. Кытайдан келип атабы, а? Наргыдан башка экен, а? Üstü люк bir öyle eкен. Эки зарядка устройствосы бар экен.
Бұлардың гаражы мойшіктері нормальный емес екен. Түзгілері да шоғыртағы бар шығып. В общем, RAV4. Lexus 10.260.000. Vah ekan. Крузер. $265-55-20 размер. Бізге балдарыбыз мингиз болары, бұлар ескіргенде или қоқ ұзбайып кетсек алтын өзбі. Так, абсолютно новый Land Cruiser 300-ка. Цена 13.125.000, двигатель 3.3, мощность 896 лошадиных сил, трансмиссия 10 АКП, привод полный, количество мест 7 мест, цвет черный, комплектация люкс стоит. Land Cruiser. Просто отырып тағын көргім келе жатады, бірақ мас болып не қылам деп. Бірақ бұндай заказ қылған болса керек меніңше. Вообще бомба ғой. Нормально арчып қойса болады шында. JCB Magento екен. Диск салынады екен. Старт-стоп. Машина айып. 4 L4 H4 блокировка уровня екен. Так, холодильник, скорее всего. Жақтан полный двухзонный климат-контроль екен. Экрандары, в общем, мас болатсың екен отырсаң.